Ke Gospel Outreach Mission menta ke arpo tarik jeliu arhaja arpo lai. Kala penlong ya kejing yala ba halor kejing dap shispa prapo arsnam kejing wan poi ke Gospel hakani ke jela. Ya kani kejing yala la penlong hamot pran kum shibenta kejing kan mau kerpang ru ya kesengi jong Reverend Thomas Jones ubade ukpa jong kidak tian kasi hakani ke jela. Habakran yala ba hakani ke sengi usamla shempang nongklau ulaong banadu shispa prapo arsnam bawan poi ke Gospel hakani ke jela kabas ngusi kalong baki breu kimpat pedang ya utrai bat bun kidang iet ya kajingdum. Ya kajingdum ke jompi antan kia pemlangnya kacua si kacua kajingem pedem pemlangnya pensyosa kacua kajingem jingem kebarem pemlatat pig beda dikiat pemtat di sini terakiat pig beda di drugs pemtat di sini terdrugs pig beda wat bat kamai spak kamai pau pemlatat kamai shisha kajing jubab kamai shisha rayam kuma mengilai walap hari ini kah janmet kamai bentah nyorai piga kubur bapa PNM kanusnam aspasnam PNM show shispasan posnam PNM show kanusnam PNM nega percaya kan mau hatam kendian ini snam mengidon nega percaya nega daukat do pinang im penbet no kloi la kecing im penbet no kloi shispa papasnam lawan ke Gospel mentah gini ke spasnam mementaru gini ke snam mementaru gini ya yalap nomor bapun gini ya don nega jingdom bapun gini ya chat kita ya sabar baka percaya kejela kejongi kadang kami kejepen kia medan hanne haleluya medan hanne odra medan hanne adra medan hanne haleluya